Paris, anjî Paris. Heger mirov navê du bajarên Ewropî yên herî xweş bibêje, te qezî yek jê Parîs e. Ma kî naxwaze biçe Parîsê? Ji Notre Dameê heta Birca Eyfelê, Montmartre, kanalên wê û Çemêsenê. Nava bajêr bi nüfuseke pir hindik e, 2 milyon û 200 hezar. Lêbelê Parîs bajarekî mezin e, teve banliyyoyên xwe nüfusa wê 12 milyonan derbas dike. Ku îro jî yek ji mezintirîn bajarên Ewropî ye. 20 şaredarên wê hene lewre Parîs bi 20 taxan ve hatiye dabeşkirin. Ev bajar ji aliyê dîroka xwe ve jî navdar e. Lewre berî niha bi 6000 salan jî şopa jiyaneke berdewam li Parîsa paytexta Fransayê hatiye dîtin. Ev devera ku şoreşa Fransî lê teqiya û bû cihê fikra azadiya nûjen, îro jî ji bo dildarên azadiyê weke navendeke xurt tê naskirin, lê ne tenê ji bo siyasetê, ji bo wêjeyê, ji bo felsefeyê, ji bo helbestê. Bi Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Marcel Proust û Albert Camus û heya Jean-Paul Sartre, mirov dikare dîroka bajêr bi çand û huner, bi fîlozof û helbestvan û nivîskarên wê ve rave bike. Dibêjin goristanê mirov li ku be, mirov ji wira ye. Li Parîsê gelek Kurd jî jiyane. Kamuran Bedirxan, Yılmaz Güney, Ahmet Kaya û Abdurrahman Qasımlo. Îro jî pêleke din ya nifşên Kurdî divirare derbas bûye. Mahmud Lewendî xortê qerej daxî, ew ê ji me re behsa dûriya welêt û bêriyê bike. Îroj em li Parîsê ne. Paytexta Fransayê, ev şar û bajarê qedîm yê ku bûye warê Victor Hugo, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Voltaire û her wiha Samuel Beckett û James Joyce. Lê ne tenê şarê wan e, ne tenê bajarê wan e. Piştî Şerîf Paşa bi 67 salî, nifşekî din, nifşekî xort û ciwanên Kurd ku bi ser wan de darbeya leşkerî ya sala 1908 hat, pêl bi pêl bi gelek qenalan ve xwediyandin Ewropayê. Yek ji wan xortekî qerejdağî Mahmud Lewendî ku navbêra Stockholm û Parîsê de çû hat û Parîsê cî bû. Li vira karê zimanî kir, karê wêjeyî kir, karê rojnamegeriyê kir, kovar derxistin, pirtûk nivîsandin. Lêbelê ji vê derêcî hez kir. Piştî 35 salên jiyana penaberiyê ku li bajarê Victor Hugo ku wî xwe jî penaberî nas kiribû behsa wê dikir. Em ê Mahmud Lewendî re li kolanên vî bajarê penaberiya wî û yê dilê wî li Parîsê em ê behsa wê xewna wî xewn û xeyala Kurdistana azad bikin û her wiha em ê behsa bêriya welêt bikin. Bi Mahmud Lewendî re bîsteke din li vê bernameyê de. Mahmud Lewendî sala 1954 li Qerejdağê çêbûye. Di ciwaniya xwe de di nava Dede Qedê û Kîpê de tev li nifşê siyasî yên salên hefteyî bûye. Li zanîngeha Dicleyê ya Diyarbekirê beşê botanîstiyê xwendiye. Piştî cunta û darbeya leşkerî ya 1908 weke gelek hevalên xwe yên wê demê di ser Sûrî û Lubnanê re axir xwe giyandiye Ewropayê û li Swêdê bicî bûye. Li wira di nava komele û dezgehên Kurdî de xebata çandî û siyasî kiriye û di rojnameya Armancê de jî xebitiye. Lê her wiha di hin kovarên din de jî kedawî heye, weke kovara hêvî û weke rojname ku yekem rojnameya Kurdî ya li Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê bû. Mahmud Lewendî ji bilî xebata siyasî her wiha bilêkolîn û gotarên xwe yên qerfî û mîzahî ve jî tê naskirin. Û zêdetir ji 20 salan e ku endamê Grupa Kurmancî ya Enstitûya Kurdî ya Parîsê ye. Ji bilî dîroka rojnamegeriya Kurdî ku bi malmîsan ji re amade kiriye, herî bêtir bi pirtûkên xwe yên bi navê kompîtera berdilê min û mala Xwedê
û bi kovara xwe ya Mîrkutê ve tênazkirin. Ji bilî pirtûkên xwe yên qerfî her wiha bi hin xebatên xwe yên hevpar ve jî tênazkirin. Ansiklopediya zarokan ya ku bi Amed Tigris û Hesenê Metê re amade kiriye û 22 pirtûkên zarokan ku ji aliyê weşanxana APK ve hatine çapkirin. Keke Mahmud, tiştê ku natin Ewropayê ew karê siyasî ve veguheran ser karê zimanê Kurdî. بله We çiman vê derê siyaset devam nekir û ilhas we zimanê Kurdî xist navenda karê xwe. ما سیاست دوام کرد نکو من دوام نکرد خود کار زمان سیاسته جبو کرده تو چه بکی سیاسته تو خوارنا کردیش چه کی سیاسته تو بیج وای جلو برگه کردی اوجی سیاسته هر سیاسته کتی ها لی مجبور چه لوی داره ام تهنیه وی کاری بون لوی داره یا ساق بون لوی داره قدخه بون من نکای تشتغل بکره اماتن ما فرسن نگدی و امکان ماجی چه بو و پرانی کواتون پرانی ماجی رونق بیر بون و خواستم شکل بکن برای ما مجلس سربی کار یعنی ما دست به کار کرد و در به ویاجی برای ما ام لاوروپای ام راستی کتابه هاتن راستی فرهنگ هاتن راستی کووار هاتن روزنامه هاتن کل دیاربکر یعنی ال دیاربکر دوره مدا بری هفته ما موزینا بوزاسان مدی و الفاباوی مدی یا احمد خانی یعنی کوی ورگران ولاتینی وولد دا قود صونا دو سياسيه كوي صالح حفتي الاولى قال شوف الدربيه ما تشد الندي ها ايه بحرف عربي جي بابا ما وانج ما دخل اوجي ما فهم ذكر يعني ديوان ملاي زريبه يانجي نوبارا خاني به اللي قالك تشتدني لاتيني ايكو كرمانجك ما فهم ذكر ام لاوروبا اللي راساتن ام سوراني لاوروبا راستي سورانياتن كردي دم وياوي ما بدناس كردي هريمي دم ما قشا ابي تسيرك المكر وانسان جي يعني خباتك بو يعني وام كت نابيشي وما دوامكش ها ام تشقب سركتن ام تشقب سرد كابن او تشتكي زين مثلا تاثير ما تشوف مثلا صار نودي ما روجنامه دخل بنابي روجنامه از اشرف وخموش يعني بيتروي علي اسطنبول اسطنبول يا كم روجنامه يا كم روجنامه اري ام بيجن برسيرجي احمد زكي وشغلي بو وقتي رسمي عمر وخموش تذهب وبروس تذهب وبروس توغان ام بيجن اخر قال لك كاس جارا پیشی مثلا او روزنامه وک روزنامه چواش تر بجن وک روزنامه که تابل دوت بجن یعنی نه توکریت نیو بیاوی مدرخست کرمانجه که هیسار راحت و نزی هفته هزار وقت قد فروتن لها جمالك تاني دركت هجمالك بروفايبو بروفايبو اللي بتيجي ما امسكني مثلا او تاثيرها مثلا او تاثيرها كردي كل درفه بكرمانجي مشغول دبون طبيعه بيجن باكسنا اللي نافدا قال لك نفس كاجي هبون او تاثيرها وان كردي كل درفه بكردي مشغول دبون كي ماني بدات تشتغل وتشوي داري اي دوديا وك اكول دركتن قلت انا اكول سويدي اكول المانيا اكول فرنسا باش تاثيرك بوزيتيف نيجاتيف لي تاثيرك بشتي ويان بيجن المسالين جبينين زان نبي استيم جبينين كيشت كم نبي كرمانجي جروبا كرمانجي تجي دمكش خطي دابو ام بيجن ام بابراجي لي اب مثلا فاجي تاثيرك كذا ها دكاره خلق كي تنكن لي تشتا بيش كشتكي تشتين وندابوي تدرخي ميداني وفانا بيكم انت تاثيرك كذا وما دبينا تاثير ويان بيجن انا فرهنگ دا نبي سادات هر دريدا جروبا كرمانجي كو اف سي 5 ساله دوام دکه اون شش مهاجره که دجوین و خباتی خود پیشکش دکن و پاشه وکه روزنامه که کرمانجی تچاپ کردن وکه بلتنه که انجام خباتن تچاپ کردن لی دبر کاری سیاسی را سیاست روزانه کم دی سیاست اکتوال کم دی بیشن مروف چه کاری جوان کنار را ببینه يعني سياسة بدأت تختار بالسياسات بيجن وها نا بارتيا كهوالا بينا وهو راو نظام يمن ناوى ليه وكي مكون أنا مثلا فيك تكاري كل ما جيبك السياسة كي ت كرمانشاي كردك بمرة بدلين بيدشات خد بوي شكل سياسته لكوبان يجيبه لدياربكر بيجي لباشوري كردستان بيجي لكدري به دري هر كدك بيدشة هو وقت سياسته ها ليه بنايم معناك زي خو دناوي شینه داد ناوی چیزی بفرستیم بخواستم از کاریدن دخواه بکن ها ایمه چی ام دیم مثلا زمان هنر کدید کاره هنرمند زنم دنگ بیچ هنر که تابلونه هنر که چی تجارته که محمود گفت میرو بالا خودت تفکر کردی یا کجای هیلار روشن بیرم وقت یکن جدولا کرد تعاون ترکنه کرد تعاون ترکی گازتسی و جدورا روزی کردی و جینه حتی تهواری ام دبینیم که چی نویسه کرمانجی به سورانی به زازاکی به کش به هفره چه دبون لیوی داوی
Rojava nuhad ya Kurda dem dibin. Piçeki kovarın kurmanca cudane yen sorana cudane yen zazaya cudane yen havramiyan lakü kalori wanti. Vak müşkileye ki xuya dibe. Gelo ev müşkileye ki yani emi çaj nave müşkile derkevin. نهاد تام دوره استانبول کرمانجی سورانی و زازاکی پرکیم بو یه جرادت بدرخان هاواره دا کرمانجی سورانی و دملی جیه و حتی جانا دملی بسری خوش کوباش دخسنه لی بانا جانا چوا ام نکوج نبیا و درکبن او ترینا کو یک زمان او چو وقت ما میره کی ما وقت خود روا بگو تا هر کس دبی دملی حساب که نهار زمان ما رسمی دملی بو ما قبول ذكر قديا لی او نبو او ترینا ما چو جبر ويكين شبو امجا كورمانجي دركت يا نكودا كورمانجي وزازاكي وانا سوراني وهورامي وام بيجن حتى درك لوريا بيري لوريا بتشوك فيلي ام بيجن لا انا كش تنكاني بانا حسابك دبي بانا هبن ها هبونا بانشي الجورمن تج كورمان ام كورمانجن تج كورمانجا تشبو خازي دبي يا دمليا جو يا سورانا جو يا اكل يعني تشابه حقيواني هري طبيعيه ودبي مش بيجي نترسن وهي ملتك برشناكه هذا او شو عم بيجي مثلا بوغنو من ابي اللي دير سمي حقي برورده بدس خصتي اللي دير سمي برورده يبدا مليبه ده مالي كرمان جايه توني كان جوالا بو كرمان الولي هذا بدا مليبه خينا اللي قزلته بيانجي اللي قوسري ام بيجي الورجي برورده بكرمانجي بين شاش مالي زاز دملي انا زازانه مجبور بروح كرمانجي بخينا لما حد هبرد كان بيت النيزي هبه بيا وين جاكتو النيزي وان بكي ايجار مسألة كي كرده از حتى في عمليات تجاري اللي كنا ما نقول يم كرده يم كرمانجه زازاين درسمي دبيم ما كرمانجه اي بيران دبيم ما كردي يه سوران دبيم كرمانجه ها وقت كرد كينا ها وقت دبن شمسيه كرد قش كرد اللي دبني ده ام بيجن فان ديالكت انا فان زاربانا وفان زاربانا تجاري نترسه يعني نكو بترس حقيقي بر نورمال لود ما ت نا تشتكو ترك ما يا صاح كان راب السورانجي بيجنا ولا كرمانجي يا صاح يعني تو كرمانجي بيجي ولا زازاكي يا صح يا قدخه نكالي يعني البلد بمل يعني شنك وما نترسجي قط و نمونا اسويسريا نمونا نرويجيا نمونا ايرماني ما دو ديالكت برجع بدور اسوريا سورياني هي عربين يعني طبعا بخير قرآن وان بك زمانك وان عربي الفصحى شيء اللي دي ساجي وك عربي الجزائر فاس تونس ويا سوريا جا فهمناك ايفانا نمونه شواكنا ما رجعون كش درسات لان نكوت ديالكتك ولا بيجي ولا برازازاكي نمينا يا برا كرمانج نمينا ام كش بين سوران نابه تبيان كايشك باش تبي ساعتي شويه وقت خذها بادشاه كيما هبا تمام Keke Mahmut, tel Kurdistan'ı çıkant. من لدياربكر فاكولتة فنية ومن الأول خند أو باش بوتانيكي البيولوجيا باش بوتانيكي هي من أو خند لطبي وكي حركة مش دخاز تبي بخوينا خلقي بيشاغي باشين من دخندن. تشما تشو بوتانيك خانت؟ ترجيها منها ترجيح اشترى من دخاز أم بيجنا وزمان آسيا اسكيون آسيا دي ليد قوتن من دخاز بخوينا كيفن من دخاز أركيولوجي بخوم لي من أو قزنش نكرن من رابو او فاكولتة فنية دياربكر قزنشكر وشغل تدي بابا ماجي مرخ ذكر بابي بخلقي عجبنات. نا لي بابي مبر عجيبه بابي مقو قو طيب بابي من خنده يعني خنده مثلا اليونيفرسيتي وشي فهمنا ذكر اي قلت تشق مقول بابا دياربكر ما قزنشكر اي شيء مقو بوتانيك قو بوتاني يقول قد قول لا بس لا يعني وقت جيت ساتكم حفيد بوتاني قلنا انا بابا انا بوتاني يعني مثلا جيا واخر يعني تجمشتي هوايه جيا هوايه يعني وهذا ترسياج بر بوتاني تشك بيسري ترى بوتاني يعني قلت انت سافر دز كرديتي كاي ورا قلت او يعني محمود لوندی د ژیانا خویا پنابریه ده هم لسر سیاستا کردی وک چالاکوانه کی بو و هم جی خباتو لکولینین خو ین سر زمانه کردی دمشاندن گلو چاواد بکود هر دواران د مروف د کاره به هفره بخبته لناوا دلی پاریسی ما به محمود لوندی ره پرس آنی سر پنابری و به دولتیه گلو گاوا کو مروف جسی سالان زیدتر ل اوروپا جیابه مروف چاوا دکاره پرسا بیولاتی و درکتیبونه بنرخینه Ziyaret Paris'e çağ dest bekir. Dinavaz Stockholm Paris'e tüçuhat
Paris tuşkengi ve tu hat Paris'i. از حشته چرا دادم پاریسی استokholm بوم لبنان بو سوريا بو لبنان ستوكهولم وباريس لستوكهولم من يعني رونشتنا من إقامة oturmam derket az ve mam o paşa az hatım Paris'e bursa kabul kredi ben burs ben çibecim ben bursa zaten mugazir bra beşe inal koy beşe kurdi bxoynam çum bura ulver haşte و پنج شش الوی در امام 2 سالا دوان بنا بعد 2 سالا da من çum beşe kurdi yani mezekir az من نكلم يعني خلاص بكره من 2 سالا خوان متوجه بردا از وگریام و çum وگرام جيش بر زواجي بالكو مغازي بزوجم ليه Vegariya Suedi'ydi sen. از وگرام سويدي اري اها وگرام سويدي وجبو زواجي ليه ليفر متشكل ليفر وي وقتي السويدي وقتي فكر هاشم هذا هو ليفرجي من جرب بيش كوفارا كمزحي مال بدخست Mirkut. بالنافي ميركوت اري يعني ويا واي ايجار ميركوتجي حالك بر خراب ده ما درت خص يا كم كوفرات اشترى بيجم دناوي زاني من السر روجانا جريج منو مال مصنع ما ببرا كاره كريه ما كتابك درختيه ديروكا روجانا جريه كذا يا كم كوفرا مزاحي ميركوته يعني بشتوي ادنا دركتن بناوي ايسود بناوي زنجل باشل كرسانا باشو بناوي سي خرمه وچنكس باشل كرسانا ما بينا دركت زر بينا دركت تولو دركت لي ميركوت يا بيشي وحشتي بنجا ما درخست او جي يعني دناو وان رونق بيلي كرداوي كو كردي دخاندن دناو وان وان نابو دنگك دا سوكسيك دا لي شغل تركي جي پر بحثاويات كرن روجنامه حريت جارك بحث كروج بركو تو حنكك ديفيساند و گوتو الفيس بريسلي كرده روجنامه حريت كربو مانشيت گوتو شغل ما فان كرده الفيس بريسلي جي كردنا وش مساله او اري ما بحناكي من بس مقو الفيس بريسي كرده ومقو جرجوسي تشويه واخد دوله سرغونا كرده تي كر سرغون دكرن سرغوني على تشي دنزليه مغلى حردري افاناج مقو سرغون كنا جرجوسي رابيه تشويه شيكاغوي ايجار ما بحناكي مقو ما سرانج ما تشيكرو الفي سري تلوي سري ور في سري عمريكي رايتي جولوفر دكن لا نظام شي دكن الفيس ما وخلكي شي بينابيا وناسكر ليه ما بحناكي وبشتيكو حريتي نفسان هي ما البس ناسكر حتى هو من نظام يعني بيها وي لو السوريات مولات نجي خستبون كوفاري وقتو با الفيس حميزه وانا قش مونتاج بون البس برجولك البس حميزات ياخذ البس جامبيل كاخو البس نظارم تشي بيها وي ما تشكر ما جرى درجستي يجي تشيك ونابي هر لبندي بو ري بيها وي نتنيو مقول حشتي وحفت مقو رامبو بشتي افغانستان تي كردستاني ابراهيم هات ويعطل براستي يعني او بقول انا كل مدى علي كاري ذكرني نابر اللي ذكرين سلوغانا مجد هنشبه بمرا نانو بيواز بشتي غوشتو برنج وي وقت او بلا ذكر كيكي محمود روشنبيلن المانيا دوره شر جهانيه ديام دج المانيا فاشيزم الرافيان وشون انجلترا وامريكا وان دغوت ام هاتن فيدريج بوكان فغارن جبروي ميخك جل ديوارا ندخستن جبركو دغوت هاجرم ميخال ديوارا خدفيم تشاكتي خد الخير تشاكت جي تو معناه كميدي فرانه لهون يديون فيربو خديمال خديمير كون فرامان قالوا ابن تراجيديا كان يعني داسبيكي ماجي عيني وك برختيانجي وك اذا ماجي ما دغوا ميخك ديوارنا ام جي فغارن 2 سال 3 سال لما ميزك نعنابه باشي ام زوجين بو خدي زاروك وفلان ويدي اتناش تكتر بيجم من تلفوني بابا كل بابا ولا من بشتي قلق صالات درباسو مقول بابا من شكرا خانيه كري قلت له وراكري مقالي ديار بكر ناكري مقول لا ولا من البراكري من الفرن مفهم كلكو هيفياوي جمعت شوي امين يبون مالي برا يعني وها اب سليمه ذاتيه يا تسانم يعني تشتي تجي للولد قفاكو تدشو ودري جبركون ايدي مو خلكي ودري ياجي نيف خلكي ودري قفاكو تدشو ولد شتيجيشتني رابون رونشتني تتوج دايد نافا خوان ده نديت تو كردي اوروبا يدي يا مثلا جاري تشوم اميدي نا تخلص كورسانا ما بيجم تشوم كورسانا ما ام بيجم ام تشون ليله فارقنا يكي جو فلان كاس وهاتي ما قلت تمام تشون نيسد جو شراغ ابي جرى افي بينا افاني شو قهوه ابو شو قهوه القهوه مرسنا افاني جر ابي نظام خطايا كتشكروا ابي خدي قهوه شنو ما خلي خص ابي ما يجي تشمال يدخي كوي شبتات يلاو تابي ما بيسبين سلا فغاري اي كو شبتات تشمال قلت شما قلت شمال يدخي لا كو بريج مال يدخس
مثلا اف جمره ام خريب ام بيجن أو وقفهم هو وقفهم ام اطن يعني او باوا كدن از شو مثلا افجي تشتكي دن تشتكي كو اوتو سانسرا كو سر كردايه جوام دي يكي مرة ربطاش كر جو ما مثلا تهري تش حزكي مقول جنا خو زاروك يا اخويا جو تشي مقول تحزك يقول هاجي حزك يعني جو كرسان بوتاشي مقول جندي مية يعني صانع او جيكو ليه مزن به ها بشتي مزن به او تشكو خلكك يا دكارة حياة كرماشاي كرماشاي دكارة حياة صارزة سي وسي ليه جبوتن ها او جيكو ليه مزن به يقول اوه ها جنراسيون دوديا ويا سيسيا زارو كما جبو زارو كما جندوان او جندي ستوكهولم نظام شيء كوريتا او الباجار الرواني او بالور مزن به الوتش يا كراشي الوتش يا مكتب اخو خنديه هفالتيا وي زاروتي وي يعني او نبيسكاري كجانات بحث كجمران بيجن اي كردا اي ويجي ويدري بنوش اف تسيلك مكريه وراليتيك ها تشيكو ام بكر زارو كما جبو في ملتي بن لوبي ابد شكم بخواصن يعني جوان يعني او مالي فران ايدي بمن وقت قلت بيجن بدارينية الكدربي كدربن تجوي ولاتي مريان تجي الكدربن قريت الكدربن مزريت الكبن تجوي ولاتي ايه تل كدري تخش كيجا ولاتي ده حسبيني يروش نيفي عملية الورب ونيفيش لفري عم زيد تر يعني بيستو 5 سال 4 سال يم دركتن وارمان ومان از يا مالا من ستوكهولم از بخا يعني مال وزاروك وجن لوي دريج بكو از خوش وقت ستوكهولم دبينم لي حاشيه من ميجي من خيال قشت لوي دريه لي الرغالي تجي رينادا از هرم از تخمناكم لو رابجين يعني ازو بري خام ديابك شو بعربي مقو محمد يا درباس او شي بياري هيا درباس جو شي شو در بيلو يا سكنين يعني ما بتشوت كاروان سوا بفكره يانجي هنا تشتي الدنيا بيجن بهفكتنا تشتين باش ها باشياتشي ابي ابراهيم بشي بالنسبه لك بيستو نحسلا وقتها ما دغو مناقشه ما ام كردن نكردن ابو ناقش كردن ها ايجار امي تشوفي ملتي خلاص كن بتكي جانري متود او ايجار بروبلم محمود لوندی وی خورتی قرجداغی گلو به چه چاوی لوی خونا سرخوبونا کردستان دنره گلو هیجی جبوی سرخوبونا کردستان خیالکه آن راستیکه تك محمود هون بفكرة كردستان كي آزاد كرنا كردستان كي هون تفراون هون مجبور من هاتن أوروباي لي باشي لباشوري كردستان حكومتك هتفكر حريمك دولتك تشيبو وأو تشاوديت او كيف ما بك شغلات او كردك يعني ام فريان شو جاري على وقتها شو كردستان يجي راستي وآلا كردستاني وبوليسي كردا عسكري كردا عجيبة نو بريم جو بوليس ام ترسيان له او ها لي تشتكي هري خوشتان شي مزه تبا بانياديه هري ام الفيت جادي دمشيان جبوك او كردستان فدرال رسمي كاك مسؤول الفيت دري دزفري الحردري حردر باريس او رقم روزنامه كو بير ريبورتاج كربون الاكسبريس نبو نا روزنامه كوفاركي بير ريبورتاج كربون رسمي فادنا دزفري ماكشا زاتم يعني دي برغا كوفاري دبور رقم رقم الفيت كرماري وهم اولاد ديريك ماكشا فوتوغرافي يعني او كاك مسؤول قريب لي ذلك دنباجي ليه وكيف ما ورهات وبيتر وكردستان ما يعني ام بي وقتك ما ولا ايدي يعني ايدي كل نامر رجع اول كنت تشو كردستاني انا تقول علي كرديه اول بوليس كرديه اول عسكري كرديه اول رجع اول كنت تشو تجحيت كر تولاتك ولات موك ولاتي خديت موك ولاتي خديت ها دناوي جباتي وتشتكي از ديار بكر هرم اغري جبلكي هرم درسمه جبلكي وقت جوات ما بجبر خريبه لما ولاتي مية يعني وقت برشا يعني بيج مربي سربلنده مربي نزانم بها جيكي وقت جارانتيك تشوي وقت سيورتك تهي ايدي ام نبي ولا ايدي ام نبي ولا ام نبي خدينا محمود لوندی
یەک و 35 ساڵان لە دووری وڵاتی خۆما بوو ویژی دابوو پێخەونەکەی گەڤاکو مە خاتر ژێ خواست و مەدیتا دا سەر ڕێیەکە دوور مە پارچەیەک ji dilê xwelcemûyê hişt parçeyek ji bîrawî bixwe re bir Mehmûd Dewendî êdî bûbû nivşekî Kurdî û Kurdistanî ye